Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Pak Eko. Piye? Oke sarapan burung. Budi. Sarapan apa? Gitu. Itu Hani. Ya aku guys, ya aku isu pagi-pagi. Kita sama Mbak. Oke, di Boneka. Semoga Karena teman sekolah Anda ada rezekinya. Kita. Iya. Nah, ini kayak iwak loh. Enak iwak loh. Ji, dah sarapan tuh Ji. Ada iwak. Wih, ayo. Oke, balik muka saya. Delok belis iki lho. Bagaimana Pak Kepe? Nes takoki lho. Yuk, pagi yuk. Wah, cahayu rek anjay. Ayo, bos. Nek kok linga-lingo ta wis golek apa to kok? Bos banget kok, muji kok. Pak nak luweh ya? Iya, Mbak. Nggih, duwike saiki pongko. Engko Ya engko nek wis enek barange ya. ngono ra. Ya engko kadung tak kei dhuwit widiki sampe luweh dhuwit sak minggu cilaka to. Ora, ngono kuwi ndak dikek dhuwit pisan. Kongko. Oh, bener belis, pinter belis ora koyo kipin. Yo ben aku. Dhuwit gak nyang Daud. Kipin les lunate balik lho. Diutang gun aku. Kadang. Iya. Wayah dadak nang puskesmas. Tamu. Udah balik neh biasa. Apa to apa? Apane? Diutang akeh. Utang akeh yo ben ben numpuk kok utangku kok. Dadak nang puskesmas ben dicancuplah. Bakul ra buka beranggang Ah, buwaro buka ora enggak mumet to. Lah telah gereja tua lho. Masa gereja tua? Gereja tua saksi bisu neng kulon kono. Saya Ya asal. kan, agamanya berbeda Ya betul. dengan kita. Kita tak pernah jauh. Hei, kata tak ngomong apa, udah Gereja tua saksi bisu neng kulon kae. anjay. Ngono ra, Mas. Berbeda dengan kita agama Islam, Pin. Lagu kita ini lagu cinta kita akan pernah walau kita lo jangan ngopi lo wongnya lo gelem ora karo bakoleke mani yo saksi Jatuh saksi bisu kulon kae. liyane kuwi kaya Ono sik to. luar kumat to piye to jane Iki aku iki ngiras gawe lagu-lagu. Diutarakan dengan kata-kata. kata-katanya piye Kata-kata yang mahik dan enak dipahami karo orang-orang. betul piye Kok Gereja kuwi nek kontol yo. Nek nggo sego jek aku terus saksi bisu Ya sedak kok dibayar ya ni kok. kulon kae. Oh, dibayari kok. Kon piye lho, piye wis bakule. Yo, Kok piye teh? memang ada Oh, dibayar ya ni barang kosok. ben HP. Gelem lalu. Wis kadung kaku. Lah setuwe lho, Ben. Janda anak dua kan setuwe. Oh, Mosok telu. telu to anake. Tak kira loro. Oh. Kosok kaku. Iya tapi setuwe. Berbeda dengan mude-mude yang bisa disampaikan. Betul. Betul, Mas. Dalam. Oh, harus ngomong apa dah cepat. Layarnya Mbak Uti ini. Ah, lo.
Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. War telepok. Apa bahasanya tandur piye? Kebangsaan. Lagu kebangsaan. Piye apa ya lagune? Apa lagunya? Lagune apa? Undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Atau berbakti dan mengabdi kepada Loh, Mbuh aku lali. ada aku lali undang-undang. Undang-undang Kowe gak denger. Aku sebenarnya jelas, no. Tapi jelas kok piye? semuanya saya pelajari. Piye? Hanya sepotong. Potong bebek angsal sat wali. Amarga Biyen sekolah jurusan apa to, Le? Panteng. Lah, Le. Biyen sekolah jurusan apa? Siapa? Kowe lho. Jurusan di bidang umum. Capek cek. Biyen STM lho jurusan apa? Ekonomi. Di Ekonomi. bidang umum. Apa ekonomi artinya? Ekonomi artinya pengusaha yang bebas lepas. Kok iso ngono? Iya tadi bidang umum. Ya kok biyen bidang umum kok mlayu ning bangunan lho biyen. Ya usum-usuman. Oh, Usum-usuman di saat itu keadaan bangunan ya ikut-ikutan aja karena teman-teman ya banyak yang ikut. Ya sama-sama bekerja aja lah. sarapan urung ya? Pun mas, Ngombe obat urung? pun, Ning ndi obate? pokoknya pun. Ini turu ora? Turu mas. Ah, turu des, kok aja ora turu. Kok gak turu digerebek mau PP. Satpol PP sisa dhuwure TNI ya mas. Ya ora kok sore. Sisa dhuwure polisi. Wis padha. Sejenis PM ngono menawa. Ya PM. Kalau wong pasar-pasar lho. Loh. Cinta kita tak pernah walau cinta Walau di mata ada, kukira belum tahu sebenarnya. Jangan asal sarapan yang nyata. sarapan. Maafkan aku, hei kawan. Hai kawan manusia. Oh, kawan-kawan semua. Liyane ku lho blok. Oh, Marilah kita sambut gembira dengan kata-kata merdeka. kuwi liyane kuwi to. Merdeka. Ngopi to? Merdekalah, hai kawan-kawanku semua. Aku ki menyusun kata-kata ampreh mahi ini. Kata-kata apa? Kata-kata sing ampuh. Ampreh senenge kawula muda. Rakyat penduduk. Angel lho, Bi. Double cover power. Terus Double cover. Paling angel sebenarnya. Akan tetapi kumaha lah kumaha tuh? zaman yahene. Gaya. Ya betul. Kumaha tuh? Double cover. Maafkan aku,
Kawan, Kok topimu ketujuh jangan lupa semuanya. Ini kaos baju dari mana nih? Mahal nih. Dari zaman bahala. Wes kira buas. Pak ini siapa? Saya mau dulu. Kita di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Wabarakatuh.